Mitolon do Romi Ami Al 祈祷每一天。O nanopitier ita tu kawas ko saka tatulong ita amilayap tu pipalamer ningra。我们因信上帝而配得领受他的祝福。Sarikaga mapulong平安。Malatsay kita amilayap tu suar nu kawas。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I satapangan 5 kusawaw at sefang saka 6 atusir suarsa. Pasuolin ji apelam tu tapang saka mutselay at tamlaw han nu tapang jingra. Saan? 亚伯兰信上帝，上帝就认他为义人。创世纪15章6节。Sarikaga au Dazwa makatun tu no kawas ko suar apafriji apalaman to tahlamaan nay sa pakaulah ato pahapinang ichingraan to nika o mamapahles ko telus ningra. Nika uyanan to atanagtag ko farudzo ni apalam amitier to kawas. Saka o matatulungay kiso amilayap to pipalamer ako han no kawas jingra。虽然上帝已经应许了亚伯兰要得着极大的奖赏，并且表明他的后代将会遭受苦难，但亚伯兰仍然对上帝有坚定的信心，所以上帝认定他配得领受祝福。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao Away tukupales no urip no mitiray itakonan at tamlaw. Talazwa sa ay kasaan kiso. Nikaw rira, makatun to iso kusuar, ami palamer to tanatakay ko farudwa, ami tier itiswanan at tamlaw. O paparihatayan iso ko urip ng ra i masa maamanay at lemak. 上主啊，虽然你未曾说过信靠你的人不再有苦难，但你已经应许了那信心坚定的人必蒙祝福。你要使他们的生命无论处在什么境况中都充满平安。Pakai ni italamaan nay ang ngangano tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。